Hello, kana Mipi ko kichate ho zo se na bon chavin ni khopa ka hin bolave. Tu ni kho he ka ki pa le azeng ka gyal sangen lol hing ten really achievin. Azi icha tu ni kho a he ke hi Kuki ka hin ta chanu ta chapa ken pan kala lo la kona la de ham ti se he hung po ni hi je vin atum ben ki pa thu ka hin sei ki nen. Ni khodanga chalam kalanga zo he amalanga hon Kuki le na sab la anung langa ho khoni pilen ham kan asap ma he ta he lele a hi in tu ni ka Kipa na ta khat chum Kuki ka hi ta a hi na ki he chin se hung kon do hi je ven muntina for example se hi poi chan de na hoi lang han lang kam pok pilang hi jong le tengnom pal lang hi jong le Kuki ka hi ta a hi na ki he na hung chom do ta chanu ta cha pachi na hi je ven na chung che wa avelin ki pa thu ka hin sei ki ne tu ni kho chu ki pa thu seiding an a hi jeng in delhi langa ho jang pon tho theil he jeng vin aji chu gampa maum kiti cha company na tong a hi lo la service nei ngan hiding a hin adi a company na tong ho hitam ding a hi in company na tong ho ding a chum Saturday a hi lo la Sunday kiti ho hi ni kho poi mota a hi in ama ho ding a hi Saturday Sunday ho he suti amo la a thei lo ama ho ana to na mun wa jang asum ha lo ni pin ho ti tabang a hung hi ji in a hi in hi jang le pon tho ta tom ngai ta jantar mantar mun dim se na Mipi chu za pi Kuki chanu Kuki chapa ta chapa chu za pi ne ki khop do je ovin na tom ngai na zalvin delhi a so pi changho chunga jong ki pa thu ka hin sei kinin chuta le abanin lam ka a so pi Kuki chanu chapa changho chunga jong ki pa thu ka hin sen lam kalang hi itam na pe no hi ta thanin I boli to jau se hoi allo thingin at so ina na saji inna tun mi kho jang che cho thanin Kuki len na sam binai le na chung che owa hi chirali a ga ya ho jau se chunga ki pa thu ka hin sein adi atu ni kilung to ta Kuki pam che kilung khat ta iga ki zot kho ma chu ka gyal le ka Kipa na hinidang really sang asang di isanin hi chon lam kalanga numei chapang pasal ahan ki hello na bon wa hi really a hung za ho zo se chunga jong Kipa thu ka hin sei ki ne chuta le hi silai ka background a hung ki mu video a flag ki dok ma chi ho chunga jong hin Kipa thu ka hin sein aji chu ni khuwa ka he chin kha chu ni kho hin Kuki ngailu Kuki di ta ka hi ta hung ki pido ta chanu ta chapa ho jang he na ho pang hi jang lau chen ka hi theina ve ti hi tu ni hin atum be en ka he nei le na ho zo se chunga yang Kipa thu ka hin sei ki ne chuta le mundang dang hi kangpok pi sur cham pulo ki jot met na nu min gathing thang jap lang ho he ki jot met na jong ki khop tup na jong ha azin he jong le chandil la hon jang pon tho ta pan na lo wa tu ni rally na na mun wa Kuki len muna lo thing ta na chi je wen chandil sunga Kuki chanu chapa ho tu ni rally a ga jaw ho zo se chunga jong ka Kipa na ka hin phung ki ne chuta le zirbam lang hi he diwa hi in zirbam lang hi Kuki chanu chapa jong be se lo mi population he hlom cha hin jong la ma hon jong koi ma ging lowa nom ta hi chi rally a he panala owa kham khamin kilung to ta hi chi rally a he ki zo na anei je ovin zirbam langa so pi ulana ho chunga jong Kipa thu ka hin sei ki ne koiman Kipa thu sei dinga ingan se jong hi pu in hi jong le Kuki chapa khan hin atu ni ipan la adan ho ipat thona ho kamun a hi le ka Kipa be se a chu Kipa thu ka hin sei a hi in mi hem hi Kipa wal pha le tu thu tam ta ki sei no min hila yong hin sei khiel ani nom ji in sei khiel ka nei kha jong le Kuki chanu chapa hon lung se tem pathe min nei ngai da mu vin lang ti cha ka hong taw na hin tina chaina dingin ichi video hin vi ho zo se chunga Kipa thu ka hin sei kinen a ban video ini si ma wa ini ki mu to kit ka seven mun tina Kuki chanu chapa yo sin bon chawin mang pha ka hin bole